but angeke uzukhuleke uhlele nomjito uzukhuleka usuhlele nomuntu wesimanga ugcine sothola ichero wena ngigcine vele sengithola imamasi khona le vele Alexandra yabo abanengcosi vele nayo yabo la almost ngihleli nayo kuma 2 years gcine nayo vele yabo abakhona misunderstanding yana yabo sahlukana ke sinalo futhi izinto ezibhaya ngizithuna sengihlukana nayo mamasi yabo izinto ukuthi zakusingabhema zilakama drugs yebo njenganje uyobhema nama drugs cishe impezi ngabhema impezi ama drugs yabona into ezingale yazinto kumuntu manje uthi mina ngenzani avoida impezi stress yenzeka laba bendulo lapha vele abantu abahemele into yenzeka lekhaya bayakwazi ukuthi nabenza into ngapha baphile ngala uthi sana namhlanje sicacukela ikipe ezimhlophe ngoba bacukela ikipe ezimhlophe lokuganga ngale ikipe ezimhlophe same time namhlanje ukuganga babuya bayegula laba basagcokela ikipe ezimhlophe yabona ukuthi yenzani landoba futhi loyo muntu loyo ukuthi umuntu osuke sikanani ukuthi sikane knowledge ebhaya ngalento futhi lento ucala idraft ecala before yenza elizwathola ukuthi uma umuntu naka laba sobise uthi ambulala vele things amaspekile things omakhosha na ngiyafuna leyo bengifuna we leave no stone unturned yabo umunye naye sekazofunda ngalento engiyenzi yabo okay ayisavumelana sonke vela ngithi simajita mfethu sivumelana ngento e1 sonke ayizo lento yabo kuyajuthana phela lapha okay semsami lo muntu uzoyenza kuqala lento le mfethu angeke zakujampisele inkunzi yakhona enye yokucala mfethu angeke zakujampisele lo muntu akhona ukukhuluma naye kodwa yamnika zonke izinto ayifunayo yabo ukuthi manje network waqala nje onganginika lezi zinto lezo ukwa yabo enayo socala usozwa amagama njengalawo esami lo muntu vele sekabanjwe inkunzi nje kanjalo so mayinani niyama or ngichubeka semsama vele anaka ukuthi nimshiye umeke lapha e1 nani senima naye khona la ukuthi manje hambisane naye yabo naye sayitshithe umuntu taphela nibe backup yami umuntu lo ngiyenzeka manje angicinele ngamanje yabo yenza ukuthi manje wena nasekakungenele emaphokothini so umuntu manje khona ukuthi manje ukumbamba yabo thina sesikenza sesikhuza wena lento thing relax enemina ukuthi ufuna ukusibuka nasemehlweni sitshela kahle into ongasibheki enemina ngothi unenkanyana ufuna ukusibheka ngenkani nalizoyigcina manje nalona unesandla ugcina sekenza ngicela shaya ngkhona obviously lana aphethe umese vele yabo ugcina sekushaya ngomese omunye naye ugcina vele sekushaya naye ngezandla yabo and nawo umchita vele yashutha man for kwaneni wena ngeke lo muntu lo ungambiseni yabo enema ukhumbula ukuthi manje sibaningi ithamla sisicinela khona ngasesicindezela ngani sisa overpower yabo mara lo muntu ongalendlela yena aqala ukuyenza lento yakhe uyenza kahle mfethu bakhulumisane kahle nalo muntu amnikeze kahle into zakhe cooperate kahle mfethu nasuka lapho lo muntu ajike yabo wena futhi akujima wena yabo inaso ucala uyibamba lapha umuntu nona akutshela kahle lento mina ngibamba lenkunzi le angeke uzongina even abantwana mabandlula la into ungajumpisi yena uzumemeza yabona manje kumele umuntu lo lezinto lezi akufundisa zona nawe usozenza manene nesokwani ubona lo valo ukuthi eish manje ngcono ngilanda uzibani amaldazi uzibani ngibonile ukuthi amafoni ayithula kanti wena uzothatha le i1 nami ngizothatha le enye uzofuna ukubona wena ukuthi uzoya kanjani kuye nasekahlula yena khana vele that is why ukuthi nani uzobamba umuntu inkonzo omunye uhamba phambili omunye uhamba ngemuva awunaka ukuthi samba sithu awuqala so la partner endawo nathi uyachika emuva nangu lo wena uchachika uyali nangu so uyaqala yabo esala abantu bahamba bonke but nasihamba nje la endleleni yabona umjido uhamba phambili nawo uzambela ngapha eceleni semsami la ufuna into sisekhona labantu labo we1 wa shift abafuna ukufaka phakathi la sebebamba ukuthi abantu kahlahlani basebafuna ukubamba inkunzi so manje niyara vele amagoni sino steadile or bese uthi yabona nangase umuntu osebenzisa umese lo muntu lona vele nawo la khona amandla yabo ukusebenzisa into odalwe ngayo wena nayo vele nangukuthi umuntu yamkhama phela bakhona nalabo abanye umjido namandla bomkhama ngayiwona yafento umuntu enema wena lento leyo ngajwayela ngathi obvious uzothi uyenziswa bani ulo sekayijwayela elikhumba manje nasekubanjwe wena uyakutshela na into mina ungangikhiphi yabona manje into nento mfethu yabona ina wazo icala yibona lapho ukuthi ama nenhle into le yabheda enema nasenibaningi awasekho amaqiniso lapho ngoba kunophuma 2 kunophuma 3 sometimes sekufika ivini and nawe yazi ukuthi izolo lokubamba umuntu inkunzi obvious nayo ivela livini vele awuna ukuthi ayi uzoma uyazi ukuthi izolo wenzeni siza izolo sibamba abantu banenkunzi enzeka livini njengoba iza lapha izekile izekithi
ebese lapha ubaleka noma iveni ingazanga kuwe iza kuwe nje indlula kanje uyibona nje iveni yazi ukuthi sake nje ngenzeni so cala udlala phansi enema uzobona esikhathini esiningi mfethu amajita sewazenzile ezinye izinto nje ukuthi oyi-1 mhlambe uhlajele nomuntu yabo mhlambe balimazana kabuhlungu mhlambe wabhola leyo muntu lo yabo kuphi emphandweni oreni namajita no yabona like amajita mfethu anokula mfethu amajita yabona like amanye mfethu abuye emakhaya la semaphandle yabo ya into yokuchamba mhlawumbe umunye ayijethe ufeyintile kanti umuntu sekashonile ila sicala khona ngenkinga ene kumbe ukuthi yena umjita njengoba ebulele umjita nani nini la eceleni uzogaqela kulokho umjita ngoba lihlezi ninonke yabo manje nina senenza into eyiso manje yabo ngenxa yabani yalo muntu enhlala la labo abanye bazothini yabona manje izinto enizenzayo hlala senikhuza yabona izinto and manje ukhumbula ukuthi lapha yana emajitini mfethu kuthenjwe yena la banobani mfethu ungalendlela yakhe lokho yazi ukuthi lo ushiya sonke lo so manje wena since amajita benibabhaya ispan sakho wena ubushaya isiphi mfethu mina phambili emajitini mina mfethu usho ukuthi nginomuntu ofunde emuva yabo but ngithena sengiphakathi mfethu ngaba yilo muntu most of the time amajita nawo uqeda kwenza into phambili ngisale emuva kanjani like nje ukuthi amajita phambili yabo mina ngisele emuva bese mina ngivele egcineni amajita athi waqeda kwenzeni bese indaba isalanga like mhlambe nishaye isbraki basha umuntu inkunzi la phambili yabo semhlambe lo muntu naqeda kumbamba inkunzi udibana nami kuphi emuva sekathina wena ya sa reporta kimi lo tabangani bakho bangithathele into so yabo ngiyifuna into zami khumbula manje labantu abasayi kibo labantu la ababonanga uza kimi ene manje khumbula ukuthi emjitelo yamfethu ishuthi yazokhawatheka ezilakhe impethu khoneni kanje empethu lento lena mpethu yaqhatha ezilakhe impethu yayila yasingichatha khona nani community utamane uzibani bani kahle mina ngulo muntu okhule namanje uthanda izinto ezenziwa manje but hayi wrong yabo yona wazi izinto ezi-wrong mina bengivela sengivele emuva bathi ukuthi time nawe nawusomjida ugcina uyafunda yabo gcine izilakho abantu abamthengela ama-choice sanana nawo ama-choice niyabona ukuthi vele seningantshontsha yabo naye umfana ugcine sekanibotha noma uzibani bani ngayibonile imoto zami baziphethe yabona lapha yana ithwala baziphethe nasoqala urealize lapho uthi nozibani baka ayizibani nozibani angisadlala futhi na udlala nabo sokuba abantu sekumele uhlezi ubagadile uthi abahambi nani into zakho yabona manje mayikhumbula ukuthi wena nawuzo ubayile umuntu lo phikayo nalapha abanye nabo phela abangakufuni ukuthi wena ngoba manje mhlambe uyaphila bafuna ukuthi uvume nje yabo and manje wena nawile awushiye khuluma amaqiniso obvious emajidini angakubona umuntu azuzwa angeke uzulast vele angeke uzulast emajidini azuza ukukhandela iplan uthi manje yazi majidi amani since umfana njengoba thiye uqeda kuhamba sekufika iveli kanjani ngenzeka kuyo uyabona manje ugcine vele nawe sowubambeke into enjalo shithi maye ngaso sonke isikhathi ufuna ukuthi nanoma sesibambeke sonke mhlawumbe sigangele sibambeke wena sikubambile inkunzi okay ubrada lapha yana usibonile thina sakutshela into dawo yemfethu khuluma naye umfana uthi njengoba uzothola le phone yakho umthetha kugaye malini 700 sikanikeza wena 700 pay thina sesikunikeza ifoni yakhe back 700 sesibuya futhi sidla sonke yabona manje that is why igcine ezinye izinto phethu siziba shithi ke upgrade mfethu umunye nomunye phela ngithi khona umunye ukhula khayibo mhlawumbe yakhenika yabona umunye ukhula khayibo yabona engadini yabona umunye ukhayibo mhlawumbe bayathengisa yabo empethu labo bantu labo bonke nasebahlangene so mfethu benza amasiko mfethu angifuna ukutshela manje shithi iziningi izinto abazenzayo nasemphakathini abangayiboni bathi umphakathi uvele ubone ukuthi abayaka labo manuzibani nawo banje akuzibani bangena ubona manje shoot bonke labantu laba benza into eso noma ikhumba ukuthi engini naso sogolise kakhulu empethu noma ulili nayo yadineka nazi bana yamaze ya ngathi usonza kakhulu ya uvele akasala nkinga lapho vele nayo inhliziyo iyaphelela phela ukuthi amani akahambi ngoba nguze uchaza indaba yokuthi kusenokwenzeka ukuthi uspina namajita ukuthi khona barephayo lapho phakathi angazi into enjalo ke wahlangabezana nayo emfethu uyabona lento leyo mfethu kushithi uyabona na umjida ongathandi izinto yabo yabona mina njengamfethu mina vele nomama samajidini vele ngibe nomama segcine ngikhumbula ngihlele nawo laba abanye banabo mama sangidawa nasichili nawo baya yabona manje yabambe
emana amajita maye sitsingena ntombi angikhona ukuhlala namajita yabo manje ukhumbula ukuthi manje khona laba mbethu nabo abasabayo kuyiphumela yabo mina mfethu abantu abambethu okay abanye bakhona umuntu nje ngidibana nendlela ingamazi yabo umuntu wena manje shoot lento lecethe kuyenza lapho endleleni asidibana khona kumnyameni ubona kwezinye i-trade mfethu shoot manje yabona kumnyama kunama apple yabo hayi man mfethu manje wena umuntu wena manje skiphana nokuphunga lentombazana nanansi aphethe ipraise khona yabona maye uphethe lezi zinto zamantombazana amajita ayaqala kumbuza la ento manje wena ngoba sikaze kulo umuntu esimbona anenchini yabona manje shoot maye lo muntu wenzani into yakhe yenza ngithetha nenkani lo muntu loyo mfethu uba yiwayo thina ngeke zasijampisela uzombona emva kwesikhathi or sebamconfess naye loyo muntu loyo vele uyazi ukuthi usuka amtreatnishe kanjani so akaze yenzeke lento wena ukhona ubona amajita bese lo muntu uyayifihla naye ngithi uyazi ukuthi lento leyo kuye ihlazo nakulo muntu lo yayenze kuyuka ihlazo yebo na ugcine lapho sowufunda manje ezinye izinto time since amajita manje nawenza izinto eziso yabo most of the time ungaba nguwe kuphela ungazenzi lezo zinto lezo kuleli ucimbi noma ngabe kuthiwa ni 15 kuwe nguwe kuphela ungayenzi ungachinji and lezo inkinga lezo kube nguwe futhi wena osolvela amajita kanjani like nje ukuthi manje udibana naye lo cheli baceda kumenza njalo lento leyo udibana nawe wena ubuya endaweni yakho udibana naye indlela nawe sometimes uyashare sekakufakela istory ukuthi kwenzakaleni yabo amane mfethu serious shoot na wena uthi uyambuza ngalabantu abenze lento leyo emani uyabona ukuthi abantu abangenza yabo so yakhona ukuthini uba blofela amane anhliphe umuntu ngoba bophisa wena sometimes wena ngathi uyabazi labantu mina ngiyabona ukuthi abafuthi bazoba senkingeni kusho lo Cherry ubuye babophisa hayi uthi ufuna ukubabophisa wena manje uyabona uyabascribe ngakhona nabantu labo uyabacanga ngathi mana manje ngathi ngoba plus uyazi amajita mfethu yasicunga ukufana umunye isitolo ukusibeka kanjeni umunye ukusibeka kanje yabo omunye vele yabona naye unokubhampa ngaleyo ndlela leyo yabona asho ukuthi abantu abasona and ukhumbula ukuthi wena nawe uzenza lezi zinto lezo uganga mhlawumbe ubambe inkunzi kuvela ukuthi lento lena ichuna abantu abaso onabo nawe usenokuthelelela nawe mfethu usenokuthelelela yabona manje nawo lokuthi nizwisisa kanini naloyo abantwana manje ungakhola ukuthi wena ukusize mina or uyosizwa umunye umuntu athi mfethu wena nawungakhona ukuthi uyisize yabo ene manje ukhumbula ukuthi nawuzo confessa wena njengaye naye confess ukuthi amanye ngibabonile abantu abasososo uzohamba naye umboze ene takusuyela yabo uzowenzani uzoba big six yabo sometimes nawe kumele uzujumpise ukuthi uyaba confess yabo ayakusuyelo sometimes uzofuna ukuthi ubahambe bonke amajita nawo wonke amajita akho nga1 ezafika egcineni usoyadraga kanjani angithi manje lapho nawe usofuna ukubona ukuthi yibo vele straight abantu abayenzile manje ukuthi amajita phela nawe mfethu uyazi uqala phela nawe uqala ukuyibuka kahle ukuthi mfethu ungathi uhamba nawe yabo ngoba manje sometimes nawe umbuzo lo muntu lo benithi ungathi uhamba nama ngifaka lento le ujena manje ushutshela ijita lapho umuntu lo yabona shoot manje lapho ngama amagama wona so uba lo muntu onjani oyimpilo angisho lento engisho vela amajita agcine wena sowabona ngathi uyimpilo but wena most of the time nawufuna ukuthi usave amajita akho uzoya kuye lo muntu lo nombuza ngabo bonke nangathi hayi akusibo nansi nacala niyabona ukuthi hayi kushuthi leli linye icimbi wamacimbi abhayi kazi mfethu icase mfethu connect khona mfethu uthola iboard yalilo la kudlala khona amalulu amadice vele khona lesi2 thola mhlawumbe kudlala iludo khona lesi2 thola kudlala idice yabo thola badlala igraph yabo thola kwelinye khona futhi badlala idisc shoot bonke labantu laba abafani mfethu incondo yabo kulama khona bonke labantu abafani yenzeka laba balapha ediceni abathanda ibeat abantu abazibhemela yenzeka laba bendulo lapha vele abantu abahemeye into yenzeka lekhasi bayakwazi ukuthi nabenza into ngapha baphile ngala uthi sana namhlanje nje tacukene ikipe ezimhlophe labo bacukene ikipe ezimhlophe ukuganga ngale ikipe ezimhlophe same time namcede ukuganga babuya bayikhumula laba basacukele ikipe ezimhlophe yabona ukuthi kuyenzani lando yabo shuthi loyo muntu loyo mfethu umuntu osuke sekanani mfethu sekane knowledge ebhaya ngalento shuthi lento ucala idraft ekucala before yenza
Elizwathola ukuthi uma umuntu nakagangile sebambamba masinyane leyo muntu loyo usuka angazazi. Ayi labantu laba mfethu mina bengibona ngathi hayi labantu laba mfethu umuntu oyiplanayo lena. And manje ukhumbula ukuthi nakazokugacekisa yabona nje ukuthi manje ngikhandela umokhelo. And ngithatha ukukhandela umokhelo ukuthi uzubona ukuthi kahle kahle. Ngibona ngathi ngiyahlala izinto engizenza. Umokhelo yini manje? Izakhe mfethu inkinga. Khandela nje into engekho. Oh. Yeah. Khandela nje into engekho mfethu ngithi mina ngithathile i-laptop kaGazi kanti awuyithathanga ngithathe ngiyibeke ekamereni la. UGazi ufika wayithola Bo. UGazi uzothi uzothivele yini umdali vele awubale vele nguyithathile vele yabona ngoba ndoda ngithole kuwe and ngami nami ngithina nangiyocheck kwawo ngathi ngithole iron lakhe kuliwe mana ngiphezu kombhede right that is why sikuthina nasutshela uGawu but yabona nasini machida ninonke yabo ukho izuthi ngatshontshelana ninonke kuba khona iwana oba ne-connection ukuthi umuntu endaweni esokunento so yabo endaweni esokunento so ngeke abantu beze lapha kuwe bathi bayalanda i-iPhone futhi bangazithuthi i-iPhone bazobe sebanolwazi babe sebenolwazi mfethu ukuthi hayi man umuntu osomfethu bethi into eso so manje wena gazi lami sorry ukufahlaka uke wafahlaka sure yabona ukufahlaka mfethu akuchinga nje la idoksini yabona la socala khona ukubona ukuthi man yazi lezi zinto lezi iliphi icala elikufaka phakathi shuthi icala elingifaka phakathi like mfethu ukushaya umuntu nje sibaningi namanje ngamsukela bekenzeni lo muntu shuthi umjida ngathi washaya umjida manje amajida akayithuka yabo but the way walimala ngakhona wangathi umjida bamshaya babaningi yabo and manje khumbuthi nangishaya lo shaya lo mjida mina yimi nophethe umesi shithi mina yimi ubonakala kuphi egcineni uthi abantu wana ngokhozi ngoba thina ngibonile umuntu seshangezana wena umenzeni umkwazile yabo sengisala kanjalo abantu ngokubona umkwazile manje semsami nami ngisena ukuphika but uthi vele yimi umuntu obekawuphethe leyo mesi yabona manje ngisenawo lokuphika ukuthi amani vele angimkwazanga yabo semsami nangiphika phela manje yabona ukuthi nawo nalabo abanye nabo ngibenzile imi ngoba kakhulu ke lapho so manje ulast isikhathi esingakanani and the first time awudwadla edanyaneni or estoksini wherever lendlela ebabiza ngayo bekunjani mfethu mfethu abona shithi yabona nangifika lapha mfethu abona mfethu lapha uba nako nalokuthuka yabo uba nako nalokungathembi yabo ungathembini like bonke nawo amajida lapha ephila phaya kahlukumezwana mfethu la emaseleni la izinto enjengalezi sometimes na ungene lo mjida othanda into zabantu yabo mfethu bazokuhlukumeza ncane mhliphe wabona ubona umfana lapho ushisa ugwayi ibale ngicela umbhemise la awumunye kana stress uzokubhemisa yabo but ntambama nasebazokhiya la labo baba uzofuna lokho nala emaseleni konke hayi uzomela ubhadalele ngasamthing kuwe efana nani yabo bayambela amajida mfethu asifana bona amajida mfethu asifana mfethu amajida mfethu athanda mfethu ukudlengulana mfethu nje ukuthi umunye agcina safuna ukulala nawo mayiseleni musindala nonke la mfethu manje bonke labantu bagcine lapha bayajuthana mfethu bonke labantu labo shuthi kuya nawo ngalendlela oyofika uyiphathe ngayo kibo yabo kuya ngawo ngalendlela so sengisho ukuthi eseleni phela ngisho ukulala nje line nangale line mfethu akunanda so ma yokuhlaba vele phambi kwalabo abanye babo mfethu nalabo abanye nabo beze bafuna ukuthi wena vele bakugibele ukukhuluma into ezinjengalezi mfethu akusizinto ezigrand so manje nawe wabhayiseka kanjalo hayi mina zange mfethu ngivumele into ezinjengalezi ngoba manje ngisula umuntu uthanda into zabantu soyacela yabo into ngicela ungibhugwayo nani yabo ukuthi nawe uzocela something mfethu nawe must ukuthi umjida umbonga ngasamthing so bosowutsheliwe before before ngabonga ngegama uthi thank you mfethu bosowutsheliwe before ukuthi mawufika ngala ungaceli into zabantu futhi mina ngilomuntu ozibonela izinto sengizibona lapha senzeka phakathi vele wayibheka wayibona ngathi ngifika ngabo lo muntu vele ngangena sichu yabo lo mjida lo munye vele ngathi naye bekuninkinga zakhe naye yabo ngathi bayashaya intombi yabo nami ngingene vele ngalicala nazi ngena lapho shuthi lo sikajwayele ukungena yabo sekangitshela into amanazi la mfethu funilanga uthanda into zabantu yabo nawena gwayi vele ihlala vele unganawo gwayi isibakulethele nangokuthi bayakulethela yabo manje mina endlini ke vele kulo muntu ofihlayo endlini vele angifune kwaziwa nokuthi ngilana yabona ngifune kwaziwa nokuthi sengikwazi umuntu yabo and manje semthamo endlini bazoyazi indaba ukuthi amana usibani ubushiwe atholakala usibani ukwazi umuntu yabo ethola endlini sebazigani ngebeza ke lapha yabo and nabo bazofuna ukwazi nalo la phakathi naye bese kayijwayele lezi zinto uzofuna ukukwenza isibali yazi nalo noma ngafika uziba noma ngabe wakini impilo awumazi
ozongena aboshwe. Yeah, awumazi mfethu ngoba manje uzokwenza ukuthi uyiphethe lento engiyifunayo ugwayi nani. Bese wena mawuvalela indlela zakho. Bese wena sovalela mina indlela zami zokuthi manje mhlawumbe umjida anginikeze lezi. Awumazi. Naye uzofunda laphakathi ukuthi kwenzakala. Maye vele makungena noma intwana yakho kumele uyijinde. Mfethu vele vele utshele mfethu yabona vele yabo I relax. Yabona ngithi manje mhlebela mhlawumbe emajidini sikadliwa la siyamhlebela relax apho. Neza kubhayizisa manje. Yabo so yazi na ukuthi amanye amajidi ayi. Umfethu man yabo. Hayi izinto ezinjini ezikanjalo akazazi manje uzosebenza lapho phakathi. Ngoba semsem nawungena lapha na umuntu obhemayo kumele ugwayi uphathe. Nawungophetha ugwayi oyi-1 uzofika awuphethe ugwayi bona abamsabayo bazofuna ukuthi bamthumele ngayo. Yabona manje most of the time nawuzobayela umuntu onjalo vele uzogcina manje yabo amajida kwenzisa. Uma wena kancane ngiyacela yabo. Manje nawuzobayela umuntu lo wena uzoyihlalela ungabi into yakho vele yabona vele nayengekho ayikho yabo khona understand isimo sapho. So wena wahlala isikhathi singakanani? Mfethu mina ngihleli ampolo ma-3 months yabo. Ngihleli nje bo-3 months nakhona damaging of property yabo. Ukuthini umjida ngilwa naye gcine sekwenza sekuphuka amafastera lapha ekhayini yabo. Manje na uthi uyabheka brother manish impilo mfethu yabo ende naye ulo muntu naye ngale ndlela ebekenza ngayo umuntu othumezela manje uzibone nje igcine into sekayenza. Yena nasekazikhuza yabo sekulate but into yena eyenza ayijwayele yenziwa manje. But ngoba manje yena sekayenze nguwe ngoba manje yenze ngokudala ngoba umuntu obekane yanganyana yabo. Sakejana lapho wena. Inema ukejana kwamnani. Ine manje yabona seyifaka indaba zama property sekabalekela ekhaya kibo manje. Yabona manje nawu udaki wena ngapha bese uyangena la. Yaliwa manje uyakuphusha lapha yabo. Wisela lapha kula mafastera sewayaphuka amafastera. Azange waphula. Shina ngithi manje siyani. Sometimes sekuba ukuthi manje wena uyabona ngiphushela lapha yaphuka amafastera. Hayi ukuthi wathatha itina ufahlatha. Hayi mfethu uthi ngathatha itina ngayifahlatha. Hayi lokho vele kuyenzeka ukuthi kube into straight nje ukuthi mamshidula ngaphakathi. Wena phuma la endlini yabo soyaphula amafastera. Yabo hayi lapho sekuyinto yamabomu. Yabo manje ngaleyo ukuthi fayithiwe la. Bathi sokuphushana nje. But umthetho wona nasozoyifaka wona uzoyifaka straight time. No. Hlahla umjida lapha yana vele uphulile ngenhloso. And manje umjida lapha yana ucishe wambulala umjida umthusile. Ethi wena sebathini manje abathandi dalene yini hayi assault. Bona bathi GPH bathini attempted murder. Yeah. Yabona. Yilena ukuthini umthusile. Wamngenela ejardini. Yabona manje sebathini hayi attempted murder. Vele sekubhaya. Yabona manje lento lecala leselibiza izinto ezingaki. Uphulile ngapha. Umgijimisa yabo nangapha umlanda ejardini. Manje mina balekele umuntu umthetho uzokubuza ukuthi umuntu bekumila balekele. Yes. Ebamba manje nawo so kula uthi wabaleka khona wayiblome eJozi. Efethu lapho mina mbethu ukubaleka mbethu nakhona ubaleka mbethu nakhona sekwenzakala izinto eziningi uchini manje ngokuthi nawe soyazivikela. Nabanye nabo sebayabavikela. Ndicasa ukukhumbula ukuthi manje community mfethu naso uhluphe kakhulu mfethu yabo. Maye ulimazelo manje ukulimalelo ngenxa yakho. Manje yabona sivele izinto eziningi lokuba phezulu babanga umuntu oyi-1. Igcina manje bagcina benzana. Babiza impempe bayahlangana. Kumuntu manje nasebahlangene kanje bonke labantu nababuza ngalo muntu. Vele uzibani uyahlupha, vele uzibani uyahlupha. Yalo uzibani sebagcina sebenzani? Sebenza kuwe. Ukhumbuka lapha awusenayo. Uthi ngiyaxolisa ngapha kuzibani ngiyaxolisa. Vele umuntu ufika manje bona manje hayi community mfethu ngapha umunye uvela naloku umunye ngapha uvela naloku umunye uvela ngapha. Angeke kuze mfethu angeke kuze lapha yikho into sazeyicoca. Bese sekumele ukhale phansi. Wena vele wathi angizoba uThomas ngizoma vele vele bazokuvithisa phakathi ubone ukuthi and manje nawo yabo. Nawo bacala bazokushana bazocala ba communicate ecala babone. Uthi yabona manje sokhala siyakhala yabo manje mina ngathi nalithambile sebacala abantu bangihlanganyela nyane ekhoneni vele ngasicala nami ubona ngathi chance yami ukuthi hayi manje no emini chance yami ukuthi ngale phansi ngikhuluma nasengibalekile kumuntu ngizohlala la ngiyekho emuva mfethu namanye bahangibo ukuzibani yabo amani uzibani manje yazi ngathi angatshintsha yabona manje
umuntu nawe nala usuke khona yathi manje emuva ngiyafuneka. So manje usuke la la ufike khona ufike ube kunja ufike nje wabloma. Yeah, impethu ngifike ngabloma but yabona kulo muntu manje ungathini Estradini. ya ngathimba umuntu yabo nakhona usaphethe nalomqondo uthini nala angaziwa yabo. Hayi man ithi ngibamba nyana abantu abayichunyana inkunzi. Hayi man lo ozodibana naye lapho lo sekazokutshintsha kulezi impilo leso ubuya kuye emuva. Ngoma uyabona ukuthi man ufuna ukubloma nawe but wena ukho free. Izakho uyabona umjida man ufuna ukubloma nawe yakisa samuya kucavisa ikasa yabo. Man uyabona umjida ukho free. Yabo that is why ugcina omunye sekuthatha kanjalo ukuthi nama nemjida manayi kuleka man ube free. Labantu abo bayabafuna kuleka asilakho mfethu angeke bafike la. Yabona nasugcina uyakhuleka but angeke uzukhuleke uhlele nomjida uzukhuleka usuhlele nomuntu wesimanga. Ugcine sothola ichiro wena. Ya ngicine vele sengithola imamasi khona le vele Alexandra yabo abanencosi vele nayo yabo. Ya almost ngihleli nayo kuma 2 years. Ngicine nayo vele yabo abakhona misunderstanding nyana yabo. Sahlukana ke sinana. Futhi izinto ezibhaya ngizithuna sengihlukana nayo mamasi. Yabo Izinto ukuthi zilakisinyabhema zilakama drugs yebo njalo. Uyobhema nama drugs. Cishe impezi ngabhema impezi ama drugs yabona into njengale yazinto khumula manje ngithi mina ngenzani avoid impezi stress. So vele nje wathi mahlukana nemedi wangenela i-drugs like aya olubhaya urochola umuntu kuze ngilingenele yabo kulo muntu amajida ayabhema yabo and ngiyabona amajida nje ngabhema so into le ethinga ngamalini into le ikhanda iprofit kangaka ikhanda imali kangaka yabo ngicale ngokuyithengisa kucala. Yabo okay 2 gram nyana boma 150 250 yabo okay ngishayile profit 800 ayimani ngiyabona ukuthi ayimani lento le manje most of the time sokuthini sekubona le mali ngithi manje ngithenga 250 ngibuya na 800 yabo ngithenga 300 yabo ngiyabuya na le 2 point something yabo njalo yabo le mali le yabo ngithenga imali encane kuba imali enkulu la sicala khona ukustika khona and manje ukhumbula manje sengithini ehle nizwanda amantu dalana ndoda kahle kahle wena njengoba manje sinokufika la sikokodele ebusuku la ulele la sisikokoda la sisishama amatshe phezulu la sikufuna ukuvuka bema kayiwani uzuza lento ayilalisana iyacala nawe uyatest bithi sucala uyabona ke manje ngathi mnandi nyana yabo so udla nestoko ke so uyacala ke manje vele istoko vele angeke silast kodwa manje zoshaya sonke umuntu amajita nasofike la and manje phela nangiseshota la ngalelo nami azawalani usakuyakhipha nawe uyabheka yena ngosuzwile ukuthi kunjani and lapho uyakuna ukuthi mfethu uthi uzokhipha istress ngama drugs. Hayi yazikhawathi mfethu azimfethu ngizibonela itime sengizwana mfethu yabo ngisengiyiwani mfethu ngihleli lapha endleleni asendlini vele sebeze bayaza amakhazini makho vele sekeze yawajwayela namakhazini namlingini ukuthi hayi into soka kasalala skidla va abona manje umuntu manje sekagcina nje ngokudlula lapho indaba manje ayisake sesimbhekisise kahle sibona ukuthi indaba ngasala sometimes ayivele endaweni abantu hayi man into soka kahle kahle sekakhipha izinto ezisoka awengako sikahlala lapha ekhoneni ebusuku yabona manje into njengalezo nawe angeke uzuzibone manje yabo but izinto zobuzenza for ukuthi uthole lama drugs empithile nawe sogcina usubona ukuthi man ukuganga lokho mfisi nini limaza umuntu lapha lo muntu amgijimisa yambambe lapha inkunzi amthathele leyo mali yakhe yamthula 50 rand and wena expect imali expect 100 lento ibhemayo mfithi ibiza boma 50 rand kuyale so uqala lapho uyarealize so uyi1 outage that's lento le ngithi ngikhipha ngayi stress stili banga moya inki yabo uqala ke mfethu lapho vele ngisevele kuhlukana naye ke vele yabo kumbuthi lapho vele nencosi naye seyivelile yabona shuthi sekenzani sathekisa property ngapha yena yabo but yakibo yabo awu amfethu waye nto sengithengisa property mina nabili kanoshikitha vele thengisa property sika atholakala ku David ebethu nami sengishintshekile ngoba ngomjida yabo ngoba izinto zakho mama sanele awungisiza lapho nalapho yabo angimsize uma yarinyana jarinyana ngomfakela amatrad mama sathola umjida impethu still vie futhi esanasti stress yabona manje manje kunokuthi ngiphinde ngibuyele ematraksini ngibuyele intweni eziso shuthi wasemuva ngiganga ngaboshwa ngaphuma ngabuya ngazobhema lezi zinto manje nasengizibhema lezi zinto ngabotha amanoma kuyinto ezingisizayo ngoba still lento engangiyenza emuva nayi nemanje ngisayenza amangcono ngivindele
Mfethu yabona kube nzima kakhulu ke mfethu ukubona kusho ukuthi uhlukana nomamasa. Kube nzima kakhulu mfethu ngale ndlela lokuthi manje mfethu usho ukuthi ezinye izinto yabo sengingasazinzi. Yabo. Manje ngihambe ebusuku uyabona into enjengalezo bese ngikhona ngibuye endlini ngesikhathi yabo. Nencosi nazo yabona manje ngikholwa ukuthi manje mfethu kulela nje ukuhlukana naye mfethu kwabanzima. Kwabanzima. Ngiyafisa nje ukuthi mhlawumbe nangelinye ilanga naye nakayabona mfethu yabo. Mina mfethu ngisasenalo uthando kuye yabo. Kakhulu mfethu ngale ndlela ukuthi manje impilo yami mfethu iba ngcono mfethu lo muntu nangaseduze kwami. Manje ukuthola umunye kunzima. Mfethu kunzima ngale ndlela lokuthi manje yabona mfethu nangimbuka yabo. Yazi that mfethu ungavele nje umbuke mfethu bese ufikela kwathi. Uthi shinalona nangu. Yes sir. Yabona manje manje ukhumbula manje mfethu senginanda 2 years mfethu. Umuntu osimama sibala hayi. Unokutshela mama sibala. Uthi noma ngihleli nawo manje. Manje tabela colela ukuthi awubana vele seyishilo. Ngoba siyazi usikhina phambili. Sikakubora bocheri. Mfethu bahlala so mfethu kuyaphuzwa namajita mfethu ngihleli nani mfethu ngigonene nabo cheri la mfethu. Mina sibala. Great. Mfethu angisekho kwalapho mfethu angisekho kwalapho enhle lo muntu ngale ndlela yena wangikhipha impilo engangiyiphila yabo. So manje ngiyakuza mjida ngendaba yemeli nani. So manje mhlambe yini into maybe umlayezo wena mhlambe ungathi utshela abantu ngezinto ezibhamu more especially nakuma relationship nasegangeni because wena at least ukhonile kuba le mfethu yabona izinto ezibhaya nami njengami sengizibonile njengamanje yabo. Yabona mfethu njengokuthi uthanda izinto yabo. Zamani endodamana sambe ngigugisa something. Mfethu ungabi lo muntu njengaloyo. Yabo imana sambe angiboleke i-cheese lakho yabo senza ngiceda kubamba umuntu inkunzi sibala ngiboleke i-cheese yabona manje ngizwa amakhasi obviously ngiyazi usulo muntu ovalelayo yanginika i-cheese sasa babona ngicokela i-cheese imana nangu lo muntu wangibamba inkunzi yabona manje umuntu labo nangu lo muntu wangibamba inkunzi babamba wona akusha yabo semthamboni yasho ukuthi esapho nje manje uzibana ngiboleke i-cheese. So uza kimona sonjani somaboko ngenda ngoba manje ngifika abantu bayangishamba isizolo ngoba uboleka i-cheese lami because abantu sebathi mina ngibabamba inkunzi leta abantu nasobamba abantu inkunzi nje ukhumbula manje lo muntu lento lezo uyayazi ukuthi nayizogaca akumela ngifike kuye kalula vele icale gaca ngapha eceleni kuca which means ngamanye amagama lezo basebathi uhle yabo abadali khotmani bona nje ngokubhadala leyo mali leyo ubhadala leso sikhathi bathi mfethu naleyo mali yakhona yalo kuganga lokho mfethu enjoy uyidla kamnandi ngoba uyidla langaphulile yabo shawuva lenyana bona ukuthi manje ngathi nawubona vele umuntu ogcoke njengalo yamuntu lo esana usakhulile esakwenza nguye noma ikhumbuthi nabanye abantu mfethu abanothisisayo yabekisa umuntu zama noma ngabe kuthiwa mfethu wena nguwe Ileta wena kusungwelo bogcoke so uzuhamba nozibani uzomemeza uzibani sekuba nje kanjalo nikhumbuthi manje thanda izinto ubona ubani uyenza nawe sofuna ukwenza ubona ubani uyenza nawe sofuna ukwenza lalizogcina usenkingeni mfethu mina njengami mfethu ngihlala sonke ngasemphakathini mfethu yabo ngiyazi amajita abhaya mfethu amancane kasi bangayini amajita ngijilana ukuthi like nangivela sonke mfethu wona basangithimbi balwa nalabantu laba. But mina ngathi nasenginabo mfethu waba nami ngathi ayivele obviously nami nasengingapha nginabo nabangasangithembi vele kwathi afok abangithembi nami vele azange sabathemba phelele lapho yabo vele phelele lapho la umjita mfethu na ugcina sobota afok ngoba lamajita lawa bathi ngifuna ukubonisa ukuthi amajita mfethu mina angimi nawo nalamajita wona nawahlela wodwa nakufika lawa yobona laba sebayaphuma bayabaleka yabona manje sekuba ngathi wena nguwe lo obiza lapho ukuthi manamba buzibani funelanga nalo uthanda izinto nalokulandela into zabantu yabo especially niyabona mfethu nanomamasa yabo ugrand ukuthi na umthithe ngendlela yabo manje mina njengami mfethu yabo okay angithi bengimthitha ngendlela eright yabo so shit especially nje nanokuthi ngimeke isandla yabo into njengale yabo ngingakazi mfethu ngikhule ngibeka umamasa isandla yabo bathi nganele umbeka isandla mfethu yabo okay bathi azange achinja yabo okay waphela mfethu unyanga ngina yabo bathi nganele kungasasipani yabona into njengalezo yabo ecala ngarealize izinto eziningi ukuthi mhlawumbe umamasa bakuthanda lona imali mhlawumbe bakuthanda nona angisho wena lokho kuwe sekwenzakalile uyibona injani direct ukuthi kushuthi imali ithanda more grand macala kubheda
esho mfethu azele ngena mfethu ushuthi yabona ufuna na ubheke ukuthi uthanda umuntu onjani yabo. But angisho angeke akukhombise while usaspana lento uyibona sowuphakathi because ungamthemba umuntu uthi ugrand ngoba uyaspana but the moment makuphela ispani achinge. Mfethu yabona mfethu ukuthi yabona ushuthi nawo usho kanjalo yabo. Sometimes abanye abantu wena uyaba neqiniso kuye yabo uthi mina mfethu ngulomuntu othanda izinto ezikanje yabo. Mfethu ngulomuntu othanda imigroove yabo. Hayi mina mfethu ngulomuntu yabo osithandela ibhiya yabo. Ethola hayi mina mfethu ngulomuntu osithandela imali yabona manje omunye akanaqiniso. Bese namhlanje kusasa mfethu mina ne 5 tiger ngikhona ukumnika 5 tiger a day yabo. Uplana mhlawumbe amshela ukhona ukumnika 100 rand a day yabo. Or nawe khona ukuthi mhlawumbe yabona umnike yabo. Shuthi asifani simanje nalendlela esibaphatha ngayo. That is why ngisho ukuthi shuthi ngalendlela thina nathi esibaphatha ngayo yabo mama asifani. But mina ngokubona kwami I think maybe it's because of nature yabo abantu besimame of which because now asithi mawungaba imeli wena ube nomuntu osipanayo next thing angasespana akasekhona provider wongenza kanjani. Mfethu mara sometimes mfethu yazi isikhathi kuyadinga ukubekezela. No uyabekezela maybe for like 2-3 years nyana then yabona mfethu nasekuzondlula mhlawumbe boma unyaka mfethu uhluleka mhlawumbe ukuspina nyana ukuhlanganisa nje mhlawumbe ukuhlanganisa nyana mhlawumbe ungathatha amasudi nyana eshilini lapha mfethu uthengisa lapha eSkuntereni yabo. Mfethu ayikukebule mhlawumbe ubambe 2 minutes nyana showcase bala uzokushiya bali lapha yabo ngoba manje uyahluleka nanokuzama something yabo. Manje what about mfethu wena ukhona ukuthi ngizame mfethu ngani ukuthi mfethu endlini kulala kudliweni. Because mina ngibona ngathi maybe it's because of their nature because abantu they always say nathi sikhule basho kanjalo ukuthi waphela isipani umfazi uyavaya nani. Maybe it's part of their nature, I don't know, but I would like to believe that because at the end of the day it's happening and akumelanga ukuthi na umjida uye lapha yawazi ukuthi okay makungenzeka so kuzoba kanje. Vele lokho ezumjida kuzokwenza ukuthi mhlambe uhasile or ube na something aside it's fun because it's fun can end anytime. So I mean that's what I'm thinking with maybe if I nature yabo labo mama la eshembezi amara nabo mfethu manje nabo mfethu uyabona nje mina ngiyafisa ukuthi nabo nje kwesinye isikhathi yabo bafunde manje ngalendlela kuyiphatha yabo. It's like yabona okay nathi amachita sazenza izinto abayishunayo yabo. It's like njengokuthi uyachisa yabo yena akachithi. Angisho ile ngisho ukuthi ukuchita bona bakubekezelele wena mawumchita akubekezelele khona abakubekezelayo but abasibhaya as much as abangakubekezeleli. Same as nabo Cherry khona uthi mawungasipani ahlale nawo but ababhaya mase kuphela isikhathi vele baya shift. Yabona yiyo ngisho ukuthi nathi amachita ubunature bethu bokumakachita nabo mfethu nabo manager yabona ke bayiyeke lento lesibhlungu siphale serious. Showcase mfethu that is why ugcina yabona amachita enza izinto yabo. Utholakala manje nanga umjida sikabulela umamasi yabona nanga umjida sikabulela incusi yabona. Angisho lokho kuba yilokuthi wenze everything for uCherry ukhohle ukuthi one day yebo lo muntu lona kusenabantu bamshelayo la ngaphandle bese wena sothatha inhliziyo yakho vele ngathi soyophila naye forever. Nabo mfethu nabo kuye bafunde manje mfethu nanokuzilimit yabo. Babheke mfethu ukuthi yazi lento engiyenzayo what about umfethu mina ngimshiya la ukuthi ngimshiya unjani. Angisho njengoba ukuthi nabo umbeka isandla mhlawumbe kakushiyele ukuthi ubeka isandla or ukushiyele izinto nje ngoba ngekho umuntu ongenza into ngaphandle kwereason. Mfethu but mina ngalendlela engabona ngayo mfethu okay wahlala kimi mfethu yabo okay ukudisciplinana ngesandla ngoba naye yabo nabana ngunawo ukudiscipline yabo bese la kwezinye izinto yabo but yabona lokhu umshaya vele kona ku wrong kakhulu but ku wrong kakhulu ngoba manje immediately sazothola umjida nangokuthi mhlambe uthandane nawe 2 years umjida uthandane naye 3 years akaza mshaya yabo imust uthiwa khona nakuthi akhumbule emuva ukuthi azuzibani manje ayona vele njalo because there's no way yokuthi but nabo indlela odlulekile ungaphindi ukukhumbula but nabo mfethu kumele bazizwele mfethu hayi ukuthi nje ukuthi manje yabo uzothandana nomuntu mfethu nikhule nezinto abantwana the times abakhulile abantwana sazokutshela ukuthi umntwana wakawo isa lapho leyo mfethu nayo le kumele nabo bas understand lapho flopile nje lapho flop lena ukuthi manje mfethu sonke lesikhathi ngiloku nginayo amani mfethu umntwana ngiyamlanda kuphi emawusi ngihlanganisa nyana leyo mali kanyana ukuthi ngimlanda le mawusi ngibuya naye la endlini yabona
ngiyazama ukuthi mhlawumbe ngiyowasha amateksi le ngiyowasha nyana imoto yeah. ngithola ngizama nyana ukuyowasha nyana imoto le nabona ngikhona ukuthi ngihlanganise ngibena something but nangabe kulo muntu lo ongakhoni ukucabangela ukuthi nawe uyayibuza uthi kuye naleyo shofu kanyana kuye naleyo yeah kona vele akuba inkinga ngithola so imzali angazi unayo question grand alright so mfethu ngizocela nje amagama okugcina before sivale ishow ukuthi mhlambe yini uthanda ukuyisho or maybe to nalo chikere nabo ufuna ukusho something nengcoso yakho nangabe mina mfethu yazi mfethu ngiyafisa nje mfethu yabona ukuthi nje naye mfethu yabona umamasi nangokuthi mhlambe yabo uyayithola le show uyakhona ukungibona mfethu yabo futhi mfethu kwezinye zezinto mfethu yabo wakhona ukuthi angishift yabo mfethu ngiyafisa ukuthi mfethu abuye back yabo yeah okay kwezinye zezinto nami mfethu ngina ukumcolela yabo ngiyamcolela vele kakhulu mfethu ngoba cause kulo umuntu engisamthanda yabo but the way wangizisana khona uhlungu mfethu uthi mfethu ukhulisa incosi the time seyikhulile uyibone yabo mfethu ngiyacela mfethu uthi nje mfethu angibekezelele mfethu bangazenzi izinto enjengalezo futhi noma ngabe uyenza into enjengalezo mfethu ithama liyadeserve ukuthi libone time uyilona incosi yakho bona vele kunjalo okay nanoma thina sesingasazwani yabona manje okay mfethu unako ukuthi ungithinte but hayi wena ungizwisa amagama abhlungu mfethu ngaleyo ndlela that is why sigcina sesenzinto ezirong smajini gcina mfethu sokanga kakhulu gcina sobhema ama drugs mfethu yabona manje enokhumbi lento le edlayo aweke uzuyisho but na uyisho lento leyo mfethu unako lokuthini inhliziyo yakho mfethu yabo inako lokucola yeah yabo naye mfethu ngiyafisa mfethu ukuthi mfethu yabo lento leyo wayenza mfethu ngakimi yabo sibuye mfethu sihlale phansi sisol yabo ngoba cause nawulo umuntu ozokubalekela inkinga zakho okay mina mfethu okay hayi ukuthi ngiyasaba uya la khona mfethu ngisabi engayami yabo ukuthi ngisanze ukuthi nangimbona nalomjiki gcina wenza ukuya yabona manje wena manje nguwe lo ngidlela umamasi nani yabona manje enginayo kimi ngisazofika kuye yabona manje alizwa ngithi amani wena mfethu ungayi but mina mfethu kuye nje mfethu ningi mfethu yabona ebengisefisele yena ukukwenzela yena yabo but mfethu unele nje ukusuka kimi nje sonke lesikhathi mfethu mfethu nje into nje engihlanganisa nomuntu wesimanga mfethu ekheke nabanye nabo vele babone nje abomama vele bahleka yabo uthi abantu ngoba sifani yabona manje since angilimazele umuntu lo nangapho uyabheka nangapha ndoda naye nengcosi yabo mfethu nengcosi awusayiboni yabona manje sebakutshela lokhu nalokhu yabona manje nawe ugcine manje yabona nawe umuntu ohluthulekayo lalizogcina senza sombekisana yabo but mina mfethu ngiyacela ukuthi mfethu nanoma ngabe naye nangokuthi mhlambe yabo uyacola mfethu angicole angikhumbule mfethu yabo okay nangokuthi yena ngasangincanya mfethu nithi ukuthi nje mfethu ngibona incosi because into ebalekile le yeah ngithi nje ngibona incosi mfethu ngikhona ukuyithengela something ngoba cause vele ngingulo umuntu mfethu ozamayo ukuyithengela yabo but manje mfethu nangaloko ikhula mfethu incosi ami ngingazi ukuthi idlala so sena ngathi nokhambi wenza bofani yabo manje ngicabanga vele sena 5 afuna uyibona manje alright banza mfethu manje kwamanje mfethu hayi ngijabula mfethu ukuthi hayi nami yabona ngikhonile ukuthi ngifike la kule ndawo yabo nami mfethu yabona ushuthi izinye zezinto nami yabona empilweni yabona ushuthi yabona na uzothi empilweni impilo yayaza mfethu uzobucamba ngoba even umuntu orich ngiyamtshela kahle ukuthi empilweni nje because every day uhlangana nama obstacles amanje mfethu yabona even naye arich utshela kahle athi ndodazi ngiyazilungisa inkinga zami but aziphilungi zonke yeah ukutshela kahle ukuthi aziphili ngathi ngiceda ukuzilungisa lezi sasa yilezi yabo but now lo muntu wena ukhona ukuthi ulungise izinto zakhe yabo but mina ngisho ukuthi kanjani mhlambe isikhona baconfessayo benzana hayi mfethu nawu uzazi wena ukuthi empilweni yakho ufunani mina njengami mfethu ngilo muntu ongafuni ukuzibekela phansi yabo most of the time ngihlezi lo muntu ofuna ukuzama hluleke ngenzeni ngizamile yeah sure guys hopefully you really did like this episode ubanza usibekile istory sakhe more especially the last part of the episode where we talk about relationship. I would like to return ngabe khona nawe something that you want to say about my relationship because this is what we go through the most amachita now ungafaka lapha ku comment. So yeah, this is it of 9 to 5 signing out. You know we're doing it like we're doing it for TV, the podcast that other podcasters watch. We out. See you again next time. Sure. You're pushing your palm. You're pulling your vibe.